Jatend piny Kenya William Ruto wuokoko kalero ne oganda jomasawa mar Kenya ni manen jalup mare Rigathi Gachagua ne odonjore gi lweny gi jotelo mamoko nikech nyiego, kendo mano e achiel kuom gigo mane omiyo jood bura okawo okang' mano mar thiche oko e apisi. Ruto owacho ni Gachagua ema ne omiyo jood bura othiche oko nimar ne Riek osebwogo mar kedo kod jotelo mawuok masawa ni nyaka gone chong gi piny. E twak mare gi jofwambo e kar jot mare mano ma jatend piny mayudore Sagana e kaunti ma Nyeri, Ruto wacho ni Gachagua bende ne otemo mino bade mar ni mondo mi omiye siling bilion 10, ma ka ok kamano to ne odhi tiyo mana tama achiel kende. Shida kesi kila siku kwa kesi Itumbi amesema sijui ameandika nini sasa tukafanya kesi kaita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa, wewe Deputy President anasema umefanya, haya tunamaliza kesi. Next baada ya wiki moja Faruk PA mtu mdogo amesema amefanya, haya naita Faruk, nafanya kesi, tukamaliza hiyo. Kidogo Ndindi Nyoro amefanya ameitisha mkutano sijui Kiharu, amepanga wabunge wengi, mbona amepanga wabunge, mbona naita Ndindi Nyoro. Sasa ikanifikia mimi mimi sasa unajua mimi naweza kukufanya one term president usipofanya hii nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10 bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya Mlimani, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. KTN, Citizen, NTV. Mulimuona Rigathi ameenda kuongea barabara siku moja, sitima siku moja, program ya UHC one day. What? For 2 years he never stepped in any station kusema program ya, wacha hata station, hata in public kuongea mambo ya serikali.